Guys, we are locked in. Għaxa most. We are both locked in. Locked in. Għaxa mawx Marcus jgħataw fl-spiritu maħna. To be honest, għamena a production tana a note, so xol, ħanajlek biex honest, għamel iktar xol f'dal episodju għax muxaw mill-li meta jkun għaw, so. Ux, jkun għemmek bil-qeda. Ma jgħamil xej. Ma jgħamil xej, għun formu mobile jikol, il-lum għamil naħseb it-tripla ta' xol li jissoltu supposti għamil. Il-lum għanna mistiden vera speċjali ħafna, vera importanti ħafna. Dawat najdukom minnu, ma klaqna għall-intro. U viva Marcus. Ciao. Mhux ħajkolna podcast, kulħadd għandu podcast, il-butcher ta' wara għandu podcast. U mhux podcast. Welcome back, mela ħanibdew il-podcast u kif għattilkom maħna, mux dejjem konna mistidni naqra crazy palma kena Los Tigres l-aħħar darba, jew meta kena l-Dwayne, għax crazy u kol kien meta kien, jew meta kena Spooners, imma li kena mistidnin importanti, kena per esempio Fabio li kien l-organizer tal-Comic-Con, kena l-Panzer li u l-organizer tal-Toy-Con, u issanna tal-organizer ta' Con iħor, ħajkonna Perslek, ħajkonna l-organizer ta' Klet Big Cons ta' Malta ġew kollha f'Malta, għandna il-Kersten li huwa l-organizer tal-Playcon. Grazzi ħafna tal-li ġejt magħna. Thank you ħafna. U għalhekk aħna ħanitkellmu miegħu fuq Playcon għax obviously ġili f'episodji taħna ġili għadna xi affarijiet naqra kontra Play. Mhux kontra Playcon, għad fajna naqra critics kontra Playcon, kontroversali. Mhux kontroversali. Kien persuna honest, u jekk nara xi ħaġa ma tkunx tajba, ngħidilek tajba. Imma jimux ħadd naħdem wara dar nies. U għalhekk trid tiġi fuq il-programm biex jiċċara ċertu affarijiet li għadna u anke tajjeb għalina nitalmu affarijiet għax min jista' jkun jien qed nibbullxittja fuq ħaġa, ma nkunx naf x'qed ngħid u għalmenu ħajjajdilna xi. Verta minn jaf kemm ikun hemm logistics titlu fin-nofs, tista' tngħidu hemm huma probabbli kun qed jistressjaw. Tista' ngħidu l-affarijiet, kun qed jiġġennu. Insomma, qabel ma nibdew nitkellmu ma' sponsor ma' live, mela ewwel net ningrazzjaw il-Miniature Studio li jagħmel 3D printing u affarijiet għandu merċu ta' affarijiet, keychains, il-Planet Console ta' Birkir Kara għal pop culture toys, Funko Pops, LPs u affarijiet, vinyls u hekk, il-Patrick Prince għal printing. Maġġor basket, issa ħalli. Muġibu ma' Le, sabat nuruk fl-axar. Mela, u għanna għal-Patrick Prince li għamil il-merch u affarijiet, printing, phone, dak u hekk. Minnisurkom il-mank, ovvjament, u kolla, u ntaqqu xorikom, għanna solo il-kafe manti solo kafe li jitsibuħ dewe in-naxxar u il-DK's Factory għal phone cases li mbagħad fl-aħħar tal-episodju nġibilkom phone case. Ħallita. Ġibtu lu, jgħat fil-basket. Id-dar, fuq id-desk ta' il-computer. Imma bat ħattula. ħadula. Għattil għandi bżonnu. Ja, bil-ħanna Nathan maħna. Mux Marcus, l-lum għavjad Nathan, għalek għalajna naqaf Marcus. L-lum xaħat huwa actually locked in. Mela, wejja, man, miskin. Mela. U koll il-klips il-ġodda ħajkun għataraw, ħajkunu kolla għaditjati minn Nathan. 90%. Għax namel xitnejjen, actually namel naqax għal-għaddi. Anyway, Playcon. U guys, sorry, għanna l-Patrion għal €2 fi xar tejnuna ħafna. Anyway, that's it. Klara Kersten, għax estra dejjem najdu għahna u ma nasib. Mela, thank you tal-ġejt pana u kif nafu għahna fuq il-Playcon u għek, għankelmu mux inti mux organizer bis tal-Playcon, obviously inti il-founder tal-GMR li wieħed minn l-iktar organizations kbar ta' Malta tal-esports u affartek. U kif kontet tajdina qabel inkom mux Playcon biss għandkom ħafna affarijiet għaddejjin. U kif bedda dal-ħaġa ta' għabba ma nitlu fil-Playcon, għax naf li bejdi biex nitlu ma namlu nkunu intervista propja l-darba. Għanna mux professional. Għanna no. Għanna no. Issa għu ma tajbin il-post minn ix-xie. Allora kif tħalt, kif bdejta dal-GMR u inti dejjem kont, minna li inti kont tilab l-esports qabel fatti kelli xi sħabi, għandi ħabib tiegħi għax presti naħdem fil-kodba, għandna l-ħabib tagħna li jaħdem fil-Pandora Books u affarek, jafkom miż-żar li kontu tiġu tilabu miegħu u affarek, so jafkom kollox u hekk. Teknikament, dil-industrija illi għal madwar 20 sena issa. Iġifieri bdejt meta kelli 13-14. Verta konna nilab il-futbol l-ħismin u kelli ħabib tiegħi għalli isma' din logħba Call of Duty
Call of Duty 1 dak iż-żmien, għalli qed nilagħbuha tal-klassi u hekk għalli idħol pruvaħħa. U dak iż-żmien, naħseb nista' ngħid dak iż-żmien Craig kupjata fuq CD. Mhux hekk. Kollha kienu. Le. U għadħan il-provaħħa, u dak iż-żmien kemm qed ngħidlek kelli 13 Piracy for the win. Dak iż-żmien. U għadħan il-provaħħa insomma installajta. U għal-bidu, spiċċajt jinġo servers barranin, 300 ping, 400 ping, nafas il-mouse. X'inhi U li toħroġ ma naf kemm wara. U insomma, t-tistra x'bazz, ġifieri jiena ovvjament minn duħon żgħir konna la PlayStation, kompjuter u l-affarijiet, imma l-ewwel esperjenza online tiegħi kienet dik. Kien hemm għadda ftit żmien u irnexxieli nikkonnektija ma' servers Maltin. Żmien kien hemm programm jismu Expire, jiġifieri isu id-Discord ħadd dak iż-żmien fejn inti wkoll kont issib is-servers li tilab fuqhom u kien hemm numru ta' servers Maltin illi kienu available u kont bdejt nilab kontra players Maltin ukoll. U isu mill-ewwel ġejt hooked fuq din il-fashion u fejn inti qed tilab online, dejjem tipprova titjieb. Tibda ssir ta' fin-nies, għax naħseb u dik xi ħaġa nistgħu nitlu iktar fid-dettall fuqha. Id-differenza ta' dak iż-żmien kienet illi kulħadd kien jaf il-xulxin u minbniet ċertu ħiberija. Ekku, Malta żgħira u ftit wara li kont bdejt nilab Call of Duty u kienet ħarġet Call of Duty 2. U Call of Duty 2 kienet qisu fejn bdejt iktar noħodha bis-serjetà il-ħaġa. Ġifieri kont tlajt l-ewwel party. Tiegħi dak iż-żmien, ġifieri għal min forsi ma jafx x'inhu. Yes, ġifieri anke qabel bdejt jiena, ġifieri qabel bdejt ngħidu 2003, 2004 kienu jsiru l-parties ġo hotels, swali tal-kappillan u dawn l-affarijiet. Yes. Infatti, ħadik waħda l-kanal nansemmuha kemmu Yes, ġifieri dak iż-żmien niftakar jiena fil-bidu tiegħi kien hemm komunitajiet bħal Play Reaction li anke kien ikollhom websites. Dak iż-żmien kien hemm mbagħad Lucidlen. Jiena sebaret minnhom da sieħbi ta' Pandora xu jgħid kien jorganizza xi affarijiet. Mark. Ma nafx, jistom Pandora Box. Le, dak, le, tal-kodba. Tal-kodba. Ma niftakar sabiħ. Dak ismien, fil-verità, ħafna minnhom kienu wkoll kemm studenti jew tal-MKS jew tal-Università kienu fil-qasam tal-IT, għax fil-verità biex tissettja n-netwerk kollha jkunu meta jruh. Għadu interessanti, affaċċinanti. Ekku, ġifieri da l-party bażikament literalment kien jinkara post u konna nkunu around 200. Bring your own PC. Literalment, eżatti, bring your own PC. Tal-ewwel ġurnata tal-lig u kollha jagħmlu tal-lig Ekku, però d-differenza kienet illi is-servers kienu lokali. Ġifieri ma konx taqbad ma' servers pereżempju ta' Riot. Ġifieri dak iż-żmien ġieli tibda ikun hemm naqaping u tibda tara kulħadd titella s-serveru. Ġifieri għandek centralized location tal-server admins titellaw is-servers u filli jaqbdu n-nies. Ejja nagħmlu logħba dik is-server jaħmorru. U mbagħad minn hemmhekk isu bdejna ġifieri mal-grupp ta' ħbieb li llum il-ġurnata għadni grupp ta' ħbieb tal-lum. Konna nibdejna naqqadna f'timijiet u jirqisu minn dejjem kont kif taqbad tgħid jisni dejjem nippuxxa lili nnifsi u anka dejjem nipprova noħodha aktar bis-serjetà. Ġifieri isu minn dejjem anka kelli dik id-naqa drive ta' leader, for eżempju ġo hekk anke meta dak iż-żmien kont ġeneralment kont nkun in-captain tat-team ta' Call of Duty, ġifieri konna noqogħdu naraw il-barranin jilagħbu, konna naraw it-tactics minn għandhom, konna nipprovaw nimplementaw. Maħna ġifieri dak kien hemm proċess ħieħ, ġifieri mhux ġast tidħol qed tilab u daqshekk, ġifieri kulħadd kellu bir-role tiegħu, jekk inti tilab long range sniper pereżempju, jekk inti tiddefendi kif tattakka, ġifieri kien hemm. Naħseb fl-antik speċi laqas kien hemm Twitch dak iż-żminijiet. YouTube naħseb xi ħaġa. Inti litteralment lokalment. Litteralment kienu kun daw is-servers ta' daw il-communities. U tibda mill-party su għek tibda s-sir ta' fil xuxin, ġifiri il-basta l-party fil-għaxija mbat konna nitlaw paċa per-eżempju, fil-li għet nalabu kontra xuxin, fil-li dak il-żmien eżat nintaqaw ġo post u kunu kull ħattemmek l-ostra xbaz, u xamin tekur bat leku tlib, insomma, l-affarijiet, yes, un bat.
bdejna niskopru affarijiet bħall-MIRC. Ġifiri, kien hemm websites bħal pereżempju Clambase li kienet the official sort of rank ta' Call of Duty dak iż-żmien. Mbagħad hemmhekk kont investejt u xajt il-lob oriġinali. Il-crack ma baqax jaħdem il-crack combat. Kellek bżonn il-lob oriġinali u dak iż-żmien konna nużaw applications bħal MIRC illi kienu literalment online chat rooms. Inti taf xinu ma' MRC? Onestament, jien sam messen niftakar. Qabel ma baqa jintuża, żmien hemm messen xorta, ġifieri. Basically chat rooms isom. Lejn Discord ovvjament nużaha, ma nafx użaha fil-verità, iżda nuża Messenger ma nafx. Ma immaġina, literalment version ta' Discord. Discord U għandek jinnaf el-pro u tidħol tajdu server on 5v5 biex nilabu. Issa t-create community, issa Yes, allura mbagħad inti skont fej kollok hosted server ġeneralment kienu kun hosted mainland Europe ħabba latency. Ituk l-IP, literalment tekkun tidħol, ituk l-IP, ituk il-password u tidħol. So manual Dik hija differenza. Asna immaġina l-ġumma affarijiet jena. Eżatti, proset. Le, niftakar speċi lemma si konna Xieħ, bro. Konna nilabu. Konna nilabu Magic Online. Kida mux Magic Arena, kienet dik l-old school Magic Online li għadha d-dejja. Inti għaxli. Ma niftakarx l-ewel setta Magic inti malek l-ewel setta. Kif għandi l-flus, għax kif ċiblet load. Le, ma kienu jarabu Magic Online, speċi bis s-sib tournaments u għek, da, MRC, jibatu l il-link tidħol ta' għamal u għaddi jesist il-program imma, jow s-sport ħadlu post. Naħseb ħadlu post. Ara, bil-functionalities li għandhom il-lob, sorry, li tamel invite u da' game u da' game. Mandek bżon, għax jien biex għatma smajtu da, jela għina I'm quite into gaming, u għatma smajtu da program fħajti. Le, ma mux għal-gaming bis. Da biex Malta, hashtag Malta tidħol u ASL. Kien jgħod jisaqsuk ASL. Taf xini ASL? Age, sex, location. Oh, illa Biex tabbi, kien biex Jow tabbi, jow Probably nowadays we have to be careful what to say. Imma fl-antik konna namlu. Dik namluha, għadna namluha, imma ġisru fuq namluha fuq dak, jew namluha fuq Discord, saġi tamluha Discord, tikrea fake gamer girl account u tamel ek, jew inkra tamel fake Tinder account. Ħajja rastawk jek. Shut up. Ma vera kienet ek. Kienet channels tal-gaming. Tamela biex taqbat ma sħabek. Ejja, le. Jibbaċċa t-tisek, u jidlaw, bro, tinkellem bil-mazza, bro, jgħidnu l-ak fradi, għatta posta t-tnaċċaw, miaw. Skura l-għamela di. Skura l-għamela. Għamel il-profile, zek, għax biex jgħamil proċedura. Il-proċedura into detail. Il-proċedura nafa, għassih bidarba bada jefflek. Umbat bazzikament d-tlordet, nafx ħaname, ħalek jefflek il-kaws. Literalment għamiltu u dik għamilta mazza dal-kaws, għamiltu mazza. Immeċċejt ma għatta posta sibtu, għaxem mod kif tista sib il-persuna, umbat bazzikament, dom, Ok. Ma l-RC ma kienx għal-gaming biz, kien għaddek. Eżat, isperja kien għal-kollox. Umbat, isu l-iktar biex najdħal forsi il-peak ta' meta ħadd il-hobby tiegħi isu to the next level meta kienet ħarġet Call of Duty 4. Ġifieri hemmhekk konna nilabu dak iż-żmien probably kienet semi-pro level, ġifieri anke kellna sponsors aħna konna nikkompetu. Kien hawn teams. Yes, Malta ġifieri Versio pereżempju ilhom minn dak iż-żmien. Aħna our biggest nemesis was Versio. Ġifieri aħna meta konna nitilgħu il-LAN parties dejjem nispiċċaw final kontra Versio. Ma ilhom ħafna. Yes, Versio ilhom 15 years. Yes. U hemmhekk ġifieri anke bħala kemm aħna u kemm Versio kienu aħjar minna, let's face it. Kienu jerpunna. Dej, Kienu aħjar minna. Kienu iktar dedicated. Aħna konna
konna tibna ħafna, ma mbagħad pereżempju aħna meta kien jiġi l-weekend kulħadd joħroġ. U dawk le, Isma'. Sorry, Michele, to be honest. Dedication, ma sometimes. And it paid for them, it paid out for them, max anke per eżempju kienu għamlu darba tournament international kienu stidnu l-aħjar 16 team, and very few were invited. Ġifieri dak minn, meta konna nikkompetu konna nabu kontra teams bħal Fnatic, Dignitas, illi l-lum il-ġurnata they are some of the biggest works in the world. Ġifieri għara Kamilu u kontu hemm. Ġifieri kontu jekk kontu Call of Duty, ġaħġa fa' importanti. Did you actually try to trick shot jew le? Dak iż-żmien kellna mhux trick shots as such, kellna ħafna strafe jumps u dawn l-affarijiet. Ġifieri tipprova titla' fuq post. Kellna ħafna pereżempju tactical call-outs, pereżempju kif titfa' grenades, kif titfa' l-ismokes, post. Għax kienet iktar search and destroy, kif in Counter-Strike. Kont sanajt, kienet search and destroy, it was more tactical. So you have to defend certain places, you have to attack bomb sites, daw l-affarijiet. So it was more trick shots. No, in a non-competitive. Le, kienem. Le. Just għaxek sa' trick shot. Kienet sabiħ għal-ħagġa. One shot, headshot per eżempju. Le, kienem. Umbat, basikament, dak iż-żmien, basically li ġara, jiena kont, dak iż-żmien jesset ngħidu kelli 18-19, kont qed nieħu kors l-MCAST fuq software development, u dak iż-żmien kien hemm League of Legends, bdiet League of Legends, eċetera, però l-LAN parties kienu waqfu. U kelli assignment tal-iskola, l-aħħar assignment, u kellna nagħmlu website tal-għażla tagħna. U jien kont iddeċidejt li noħroġ b'din online community, nsemmuha gamers.com.mt. Dak iż-żmien kont naħdem part-time ma' web development company wkoll li kienu wkoll gamers, kienu jilagħbu Enemy Territory, eċetera. U għenuni wkoll naqab b'dan il-proġett. U bdejna l-ewwel pass kien intellaw news ta' xed jiġri, eccetera. Mbagħad kelli żewġ ħbieb li teknikament illum il-ġurnata huma l-co-founders ukoll li huma Kert u Andre. U għattilhom isma' x'taħsbu jekk nagħmlu LAN party. Għax dak kien hemm żmien għamel sentej kulħadd waqaf. Ġifieri kull min kien jagħmel jew ġus LAN party ġenerali kienu waqfu. Ġifieri kien hemm sentej qisu bejn ieħor fejn l-aħħar ta' Call of Duty qisu kulħadd Issu dies down, u issu kulħadd tirtira u ġiet il-ġenerazzjoni ta' League of Legends biex nsejħulhom hekk. Ġifieri ġiet the next generation of the next big game, basically. U edna mhux nippruvaw. U dak iż-żmien kien hemm post partikolari li kien popolari ħafna LAN parties, kienet is-sala tal-kappillan tagħna x-xahar. Hekk saru minn tal-inqas 10-15 LAN parties matul is-snin. Viva l-kappillan. Jikun ħanejdek jaw tal-idin way before. U għadna nippruvaw. U fil-fatt konna nerġa' minna isna rebirth ta' tournament ta' Call of Duty 2. U konna introduċejna League of Legends. Kenna 5 teams of League of Legends dak ismin. U kenna xi around 12 teams ta' Call of Duty. Ġifieri kenna 80 people. Dak l-ewwel event tagħna, ġifieri naraw xiridu nagħmlu ħabba network u kif ħanaddu l-affarijiet u nsibu la sponsors, eċetera. ħafna minnhom li ġew kienu nies illi konna nafuhom, ġifieri ħbieb tagħna, eċetera, u kienet something that we were very happy to see ta' kif ġifieri daw apprezzaw illi ħadna da' riskju għamilna l-LAN party u ġew. U mela kien mar tajjeb. U minn hemmhekk diġà qabdu jisaqsuna, isma' meta isma' dan kien esperiment. Yeah, it took a lot of effort and like time to do it, so ma nafux meta ħaġa nagħmlu għadi. Esatti. Imma so hekk beda l-GMR, So dik l-origin story ta' That is the first event li għamilna, ġifieri dak in 2012. Ġossala tal-kappillan tanna U bħajt tużawhom bat is-sala like il-kappillan qabditlhom. Fil-verità, hemmhekk kumbat fej isu bdejna naraw how to take the next step. Ġifieri kif għattilkom l-ewwel, issa dejjem konna nippushjaw how to be ahead of our time. Bigger and greater. Yes. U li ġara bdejna kif qed ngħidu, bdejna bdew ġejjin ħafna requests u hekk meta ħanamluha. U għedna, ejja, nippruvaw nagħmlu event ikbar minn tas-soltu.
U dak l-ewwel darba li għamilna l-event li kien jismu l-Malta Esports Festival. Li kien fi-2013. U bażikament għedna x'ħan nagħmlu biex nkunu differenti minn qabel. Xorta kellna din party area, imma mbagħad hemmhekk fejn konna introduċejna l-ewwel darba stage. Ġifieri kellna League of Legends, din darba kellna around 16 teams ta' League of Legends. U from the party, ġifieri Friday kellna l-qualifiers. On Saturday and Sunday kenna a stage setup. Ġifieri t-timi jibdew jilabu kontra xuxin. U bat jismu ta' barra. Main event, like Yes, ovvjament, naraw xa kemmu rajed, dak ismin, kemmu Worlds, għadna. Get inspired, X'nistgħu nagħmlu, ġifieri kenna commentators, konna introduċejna wkoll tournaments tal-PlayStation, illi qabel fil-parties kienu purely PC. U kienet l-Istadium Nazzjonali. Kellhom post fuq net. So fej ġili għamiltu tal-BOV dak l-area mek. Fej ġejna The Boys nilabu xil open mek. Eżatti. Dak il-ġini, imma forse mux il-kamra. Mux il-kamra, ma. Kwad. Solar fuq. U minn hemmhekk inħoloq dil-brand tal-Malta Esports Festival. Umbat, ta' wara, again, konna xħan għamu differenti, u morna dar il-Mediterran. Ura mekx beda jiġri. Bdejna nsibu ċertu sponsors u kol, illi meta najdu l-għom jisħan għamlu event dar il-Mediterran. Differenti mill-li għan għamlu s-sala tal-Kappellan. Ok, issa nafma ġiġ mela waqaf. Promo. Laqaf, għax jinu nisma. Issa tal-Kappellan għassir dil-event. U fil-verità, l-industrija globali bdiet tikber ukoll, ġifieri hemm brands li l-lum il-ġurnata dom jissapportew, ma nafx hekk nistax insemmihom. Le, tista' mela no problem. Hemm kumpaniji bħal Red Bull, bħal Pepsi, li daw globally they fuel esports quite. Red Bull, Pepsi, tista' sapportew il-podcast. Tara napprezza minn għalhekk qed tissemmihom onestament. Ħana messaġjakom wara biex tkunu ta' U bdejna minn hemmhekk, ġifieri mbagħad bdejna nagħmlu żewġ events fis-sena, 3 events fis-sena, u dan the meantime by the way għax tajjeb li nsemmiha. Jien kom bdejt naħdem full time ma' media company in esports li kien jisimgħu Vidoe Games. And I was still a web developer hemmhekk. Ġifieri kien ikonna around 20 million hits per month. Kienet on a global scale Dota 2 media portal, very strong Dota 2 media portal, konna nikkaverjaw l-oħra. Imma mbagħad hemmhekk ukoll U għak tiħu l-esperienza, u għak tiħu l-ideja. Ġifieri konna naħmu ġili għamilna tournaments għal Blizzard, per eżempju, dan iż-żmien kienet taħirġ Overwatch. U meta bdejt nara id-domanda ta' gamers u tkonvendi li mbagħad GMR tiżdied għad tismani għad tipo ta' kif. U 2018 I started to phase out from the full-time li kont ma' Vidoe Gamers u bdejt nifok iktar fuq GMR. Xi 6 months wara l-istess ħal Paskert. In the meantime tajb insemmi wkoll li kien Andre li kien jieħuħseb il-ħanut. Iwa, il-ħanut ma konx xedek mhux għamel out minn xi għadu għaddi il-ħanut online jgħad għax naf il-ħanut issa ma dux Imma jemmu online naf il-online għalhekk. Ġifieri dak iż-żmien hekk u in parallel kien hemm il-ħanut kien ilu diġà jopera xi 3 snin naħseb. Darba kon ġejt jien ukoll meta kont għadni student l-emtek nifilmja il-reja on the job għamilt għal-dokumentarja Le, ħanut tal-ossi anka il-PC li għandi sissa minn għandkom. U għadu tajjeb ħafna. Dak Jek s-sadat titun il-PC li ukoll. Għallik, xrajtu dak il-PC ta' uffit. Minn freebie ta' zej. Tini sponsorek, għanna nistennew minn għant il-Maple. Le, għalek nitiġibri, għullu, Pepsi, PC. Għax li għala, kien għala podcast ilu, għadna l-bitaw nis, li kallu bil-business, għallu bat wara nejdu l biex nisponsorjaw il-podcast. Għalek għadda il-Miniature Corner Studio pala sponsor. Satil Tactics. Issa ħajkenda il-GMR, issa li mis. Imma vera, Jgħġuna kol mawjena. Xini. ħaġa. Xaħġa. Mela, insomma, issu beda l-GMR u bejt Yes, issa fast forward biex ma ntawa xek, fast forward to today,
Ovvjament l-ikbar brand li kulħadd jaf li nagħmlu hija Playcon, l-ikbar event li Tagħmel organizzaw. Playcon. Yes. Vera. One of them. Kif tagħmel Play, bro. One of them. L-acting tiegħu diżastru. Out of your respect tal-konfessjoni tagħna bro kien żibel. Ħankomplu mela. So yes, Playcon is our biggest event. Ma wkoll għandek other things like Yeah, Ukoll eżatt ġifieri għandna Malta Premier League li hija kompetizzjoni li nagħmlu. Infatti il-lum kella xi poster li Eżatt, issa dil-ġimgħa ħanibdew, ġifieri dak ikonna program, live broadcast, ġifieri jkun ġo studio. Il-casters għajdejjan, infatti il-casters għajdejjan. Ħaġibhom il-POV. Il-POV caster, wieħed minnhom vera tajjeb, dak li rana Riccardo tajjeb. Imma Max. Liħor dejaq li ħanejdek, could you some improvements? Imma mhux ħassi. Il-level tiegħu hemmhekk jgħid Għadu żejt, għandu bżonn jagħmel xi podcast biex jitgħallem. Eżatt. Jekk irid naqgħu lezzjonijiet jiġi hawnhekk fuq il-podcast tagħna nagħmluh naqgħu xi ħaġa. Issa xi darba jiġi jollina mal. Letteralment. Naddu ilu fil-kas. Għanna wkoll brand oħra li hija l-Malta Cyber Series. Li hija aktar fukata fuq international audience, eżatt, imbagħad ikollna events Malta. U apparti jekk nagħmlu affarijiet oħra, ġifieri we also are diversifying our skill set, ġifieri we are servicing third-party clients ukoll when it comes to event organization u anka branding, ġifieri għandna team tajjeb ta' in-house videographers, designers, etc. Ġifieri Hemmhekk kollu għaddej xi ħaġa, ġifieri jekk mhux il-prodotti tagħna. Jekk in-nies jasbu li pereżempju jkun ma jagħmlu Playcon, it's not. No. I knew għal ħaġa just Playcon biss kont naf tagħmel other things. Kont insaqsi. Inkun onest, ġifieri Playcon teħdilna ħafna ħin. Min jaf. Għax inti dejjem tkabbar dejjem il-pjanijiet dejjem tibdihom qabel. Però yes, over there, ġifieri aħna llum il-ġurnata qegħdin full time ta' min-nies bħala core team, u mbagħad ovvjament ikollna freelancers se naħdmu magħhom on event by event basis. So inkollu Lex, infatti, intkom għedin full time, per esempio, nista Comic-Con, they spend all year working on konna, ma dak, it's as a volunteer, speċi ma kolla a proper job, intkom it's as a proper job, so bil-forsi si kollok, you can't focus on one event. Yes. You know, speċi, mod iħor tkun. U kombinazzjoni, ħaniqleb naqa fuq. U Playcon ukoll tkun ma tkunx one day, tkun 4 days. So it's a different scale of event. Mhux tgħid 2 days weekend. Plus li hemm elements differenti fih, għandek education, għandek B2B. Għandhom iġibu scale event interessanti, daħlu e-sports jew laqas affarijiet għal-gaming anka għal-nies ta' żgħar li that's very inspirational to me. Imma qabba ma għal-Playcon, rrid tistaqsik ħaġa, kombinazzjoni kont qed nara dil-ġimgħa, xi ħaġa ġdida li qed tippruvaw tagħmlu intkom li ħaġġibu l-World Cup tal-Blood Ball f'Malta, li vera interessanti, kombinazzjoni Blood Ball interessanti, speċi ġili labtu ġili Blood Ball Nafx. U rajt li ħajġibu l-World Cup u nara GMR, li xi ħaġa differenti dak. Yes, fil-fatt dawk kienu approachjawna il-Malta Blood Bowl Federation xi 2 years ago u bdejna fil-bidu wkoll diskussjoni biex jieħdu sem ġo Playcon. U għamlu stand u rawna għal feedback tan-nies u hekk kienet l-ewwel darba li qisu ħdimna flimkien. Mbagħad kien hemm Ġan għalli titħajru, għalli ħajfku l-applications għal-bid tal-World Cup. Huma kienu għamlu l-Euro Bowl. Niftakar kienet ta' Malta u kienet kbira. Kienet fl-istess minn ta' Playcon meta ħadu sem l-ewwel darba huma. Meta kienu ħajieħdu sem, l-ewwel darba huma x'kienet. Kienet 2021, għax kienu għadhom bil-restriction tal-Covid. Minn Covid. Yes, għax huma mluwa Settembru. Umbat sa kemmu minna Playcon aħna konna li kienet xi Novembru, kienu all-right. Allura għadnilhom kieku konna nafu qabel konna naqdu kollox. U kien hemm dil-bid u għadna sma, let's join forces and bid for it. Ġifieri kien hemm pajjiżi bħal Amerika, Franza, ġifieri. Yeah, big thing. It's the World Cup, it's a big thing. We're expecting around 2,000-2,500 players, plus il-familji li jiġu għax daw
mill-Amerika jkajġik Malta might as well you take it as a holiday. It's a long distance travel. Għalla ħares tiġi ġast tal-jumi għal-baċin bis ta' Malta. Sem bżon il-Maltin jitrenjaw naqra, ma nqawx għannejk, għat. Le, jina, ma tkun home. Għandek il-pressure. Għandek il-pressure tkun home, imma tgħid aħna għandna Imma bdejt nara li għanka tkun l-MFCC u speċi tkun il-komunità internazzjonali sort of laqgħu lilna li ħanetlu f'dil ħaġa. Għax ovvjament aħna background tagħna mhuwiex fi Blood Bowl imma huwa f'events organization. So tant bħalissa kibret hija l-ħaġa illi they need someone who is professionally full-time on event organizing għax is-snin ta' qabel kunu jagħmluhom il-federations u daw kunu jagħmluhom volontarjat. Allura u kull darba li ssir il-World Cup isu dejjem ikun hemm increase ta' around 500 people. Allura peress li qed tikber inti ikollok in-nies full-time li jaħdmu fuq il-venue, fuq il-loġistika x'inti għandek nies ġejjin minn barra, hotel, suraw l-affarijiet. ħatkun vera cool. ħatkun interessanti ħaġa. Le, vera cool. L-ewwel darba ħadsel f'Malta, ġifieri. World Cup Malta. U l-logħba fan, il-logħba hija fast għax hija sa Warhammer, jekk ma tafx ma faster pace. Qatt ma laqt għax m'għandix pisi tajjeb. Le, it's board. It's a board. Għax hemm waħda fuq PC. Għandhom il-version yes. F'moħħi tal-PC. This is the challenge. This is the proper. You have 2,500 players. On a board. So imagine, that's why we're looking at MFCC. I think they alright. I thought dak li mwejjed had a setup. So 1,000 tables, jekk hemm 2,000 people. Mhux ħadd l-istess ħin. Mela, dawk ikollhom mela. Mela dak ikollok il-rounds ta' meta tmur barra minn Malta. Kont imur barra minn Magic. U bizza just a massive hall u kulħadd iċilab kontra xulxin dak il-ħin. So inti challenge hija li pereżempju inti wara l-ewwel logħba jew tieni logħba tittit magħhom. Aw daw ikollhom 1 hour break, mela inti tittit ma' 2,500 people at the same time. So catering tkun tajjeb. Fast food jħabbu McDonald's. Literalment amor. Sponsor ieħor. Ħanejd jekk jien tlift tal-ġimgħa Big Brother kellhom McDonald's sponsor, u tlift dak il-ġimgħa jiena. Fair enough. Imma vera interessanti ħadkun di, speċi ħaġa ġdida fil-GMR. Le, minn jaf. U forsi minn dit xi ħaġa oħra, like other games jew xi ħaġa. Mela, Popcorn jew Magic the Gathering jew xi ħaġa. Dikki bħala kumpanija aħna qed nippruvaw illum il-ġurnata satti anke nħarsu internazzjonalment, ġifieri we had some experiments in the past as well, ġifieri kien hemm opportunitajiet fej anke seħibna isu ma' Sigma, organizzajna competition tal-esports f'Sigma Dubai, Sigma Canada, ġifieri sefirna, kien hemm it-timijiet minn hemmhekk, and it was our sort of first experiment getting used to on an international level, taf kif? Okay, segment to Playcon. Issa ħanqelbu fuq I feel like now we know the origin now. It's a Playcon time imma issa. Mela, ħanċek il-notes kollha. X'kiteb miktub? Le, l-ewwel ħaġa. Kollha ħżiena broda mistoqsi. X'kikteb Marcus? Mela ħanibdew naqfu Playcon. Mela one li ħafna aħna konna qed ngħidu aħna speċi aħna konna qed ngħidu li you touched on it before li bdejt tajli speċi li ħafna nies kienet jgħidu li Playcon m'hemmx biżejjed games għaddejjin Playcon. Issa tista' tiċċara why this would be jew għala huwa diffiċli tagħmel iktar tournaments jew iktar pereżempju li sta jaqbad jiġi l-pubbliku għax huma bdew jgħidu speċi vera sabiħ għal dan ma like the public can come but they can't really actually play jew xi ħaġa hekk, you know. Iktar. Where's the play in Playcon? Mela, nibdew niċċabitċa. Sfemna. Number one, għax li naħseb nixtieq tajjeb li niċċa. Playcon is not an esports convention. It's a video games convention. An esports. Le, emmin jaħseb Jina games convention. Għax memx tournaments, għax memx jew għax il-cosplay toħ iktar priority. Issa dik għandna. Għandi brainstorm idea. Nibdew esports kon aħna This is a new business venture. Immaġinadi għax l-ewwel ħaġa li ħajjagħmel jitlaq fuq l-stage. Maypole sponsor me.
Le, għarkof. No, so it's a video game. It's a video game, le, tamel sens iktar. Apparti l-esports, ġifiri, there is a big push on game development. Le, dik kont naf. So, Dik għadbiri- interessanti, għax tal-emkast ħafna jkunu hemmhekk, jkunu soltu. Għalek nġibu Le, l-istudenti. sewa tagħmlu. Issa, inti ovvjament step 2 hija illi kemm jista' jkun tagħmel attivitajiet biex il-pubbliku jkollu x'jagħmel. Issa, on one hand, we have a very good attendance, ġifiri last Playcon we estimated around 25,000 people over 4 days. Pero on the other hand, that brings challenges with it, illi ovvjament għandek il-queues. Ġifiri, inti per eżempju biex tagħmel il-lob, mux pal board game tajtawles, ta' tittarma PC. PC mux €1. Ġifiri, aħna dejjem inkabru mill-ewwel sana li għamilna Playcon sal-lum il-ġurnata, investejna fil-computers, investejna fil-iktar consoles, ġifieri anke llum il-ġurnata għandek virtual reality, we partner with local organizations, ġifieri wkoll biex huma jġibu l-equipment tagħhom and they offer the experience themselves, għandek We're Pro Racing, Velocity, għandek il-local teams, ġifieri Versio, Valid, etc. Ġifieri aħna ovvjament il-risorsi to play something it's difficult to make everyone happy, pero sena wara sena ġifiri anke sena d-dieħla ġa qed naraw biex nixxu iktar equipment, ħalli ovvjament kif qed ngħidu there is the play in Playcon. So imbeħ ġifiri dik hija xi ħaġa illi it's not easy to do it in the first thing. Apparti minn hekk we are looking into doing some different activities, ġifiri pereżempju s-sena l-oħra kien hemm għall-ewwel darba tal-airsoft. Alright, Għamilna shooting range u literalment kien hemm tista' tipprova l-airsoft. Dis-sena din narawna attivitajiet oħra għandek potentially ta' laser tech pereżempju, taf kif ħalli inti again n-nies ikollhom x'jagħmlu. Mhux ġast tittara l-udjenza x'inhu wkoll. Ġifieri pereżempju waħda mill-affarijiet li forsi rajna li we lack is toddlers and very young kids, what can they do? Darba sperimentajna face painting u daw l-affarijiet. Ta' mux ġust għal-gamers, bħem ħafna turisti u familji, din hija l-familji. U jikompletament nifmek, ma ħafna nis jaħsbu li it's a nies sports, so I don't blame them. It's called Playcon. Jien nasib ħafna nies bdew jazbuha u jazbuha l-en. The upgraded version of the Malta Esports Festival. Il-Malta Esports Festival fis-smin u kien numru ta' competitions għaddejjin f'daqqa. Bigger, ma. Yes. Way bigger. It's much bigger. So dik hija naħseb l-ewwel ħaġa to get right. Another thing li kienna mkritizajzi, imma din nifimma, għax jiena pereżempju naħdem ħafna events, naħdem il-book fairs u offerek, so I know how it is. Imma biex niċċaraw ma' nies li dewja l-speċi jkun hemm big stands ta' pereżempju Kit Kat, li jkollhom stand enormi, u jkun hemm stand enormi ta' Pringles. U dewja jgħidu dik li speċi inqas, forsi tnaqsu naqra dik u jagħmlu aktar play u naqra. Fil-verità fuq daw l-istands ikun hemm x'tagħmel. Ġili, per eżempju, tal-Playcon kien hemm inti skont x'qed jippretendu n-nies, ġifieri. Jekk jiena nilab League of Legends u forsi m'hemmx biżżejjed biex League of Legends ngħidlek m'hemmx fejn nilab. Ma fil-verità, eżempju l-Pepsi kellhom 6 arcade machines. Probabbli jekk issaqsi l-maġġoranza tan-nies l-ostrax baż taf kif għax kien hemm l-arcade machines. Għax kif qed ngħidu il-maġġoranza hija families and the general public. Illi ġew hemmhekk u fehmu x'inhi l-industrija. Għal hardcore gamer, yes, jista' però nkun onest, ma inti ma tmux Playcon biex toqgħod tilab League of Legends. Jkun hemm it-tournaments jekk tilab League of Legends. U mhux biex taqbas għal Playcon, imma ħafna mill-gamers igergru. Yes. Igergru. Let's be honest. Aħna nippruvaw nagħmlu mill-aħjar biex nikkuntentawhom, imma dak kulħadd jara tiegħu. Kif jgħidu, ġifieri. U l-Maltineger, grugo. Mhux biex gamers. It's constructive criticism. Ġifieri mhux xi jgħidu. Sewwa ma qased tiklarifika kohom daw affarijiet onestament. Le, jiena naħseb li forsi li tista' forsi żomma jnejk miftuħa maybe to something implement. Huwa forsi xi area fej daw in-nies li jixtiequ jibdew jilagħbu iktar competitivi. Forsi somehow biex tallem in-nies kif jilabu ċertu lob, per eżempju League of Legends, forsi jkun dak naqra tutorials kif tilab League of Legends. Forsi tutorial kif tilab
Call of Duty ma tanċantu, biex tispara. Ma forsi Counter-Strike, jgħidlek naqa tactics u xaħġa. There could be coaches. Kun emmerja. ċviri inti mux billi tajta ta' malaria. Min ħan immen jaxħa? Diki, Daw il-nis li jettiker gru. L-estik unu huma. Għax maċ nilab għatna l-lemmin nis. Emma, id-daġidi, ju. Jow tilab jow tal. Ġiviri, mux billi tajt ta' malaria u jow titferba computers and that's it. Per eżempju, aħna għal-Playcon, we recruit ħal for those 4 days around 30 people to help us with troubleshooting, setting up of PCs, etc. Ġifiri, unajdu kollox, ġifiri l-lum il-ġurnata biex issib il-Maltini hija aktar diffiċli. Speċjalment meta jiġu weekends, ma rridx naħdem fil-weekend, il-weekend. Ma dik normali, bħalissa vera għal-tanin il-Malta. Dik normali. Unfortunately, yes, ġifiri kullħat trid il-free time tagħhom. So nifhem x'qed jgħidu, imma it's not just that straightforward as one might think. Taf kif? Ħaġa oħra kienu l-iktar waħda li smajt li anka over this weekend ftaħt naqra questions biex jituni naqra questions u għafritek. Imma one of the biggest things li kien hemm, one da cosplayers will get to this, imma l-iktar waħda li temmik li dejquni jibatuli għala il-Fortnite event ma diċ tissir. Anka li jibatuli ħafna nies kienu Fortnite like il-Battle Royale u għafritek. Can you explain like? Very good question. Mela, il-puntu għada. Pala event, it was one of the best things that we ever did. So, I'm going to be very honest, it was brilliant. It took us to the next level. Once again, we found something that took us to the next level. 50 PCs on stage, etta ti opportunità li l-ħafna nies qed jikkompetu f'daqqa. Kont ħalt, Probably tournament mal-ħansib lek l-abba. Għalek bro, ma kellekx il-teammates, ma kellekx il- Le, waħdek, single players. Għamela żgur l-ħagġen, bro. Around 250 players. Across the weekend, 50 players each session, umbat from every 50 players, 10 qualify. Go 12, xaħġa. For the final. Ma kelkomx duos, kelkom solos. Umbat on Sunday, kunem mis-semifinals u l-finals. Mela, which is, it's a very good thing, ġbiri kien ikonna 250 players, in a matter of 2 days, boom, fully booked. Issa, xini id-drobek taħħa? Id-drobek taħħa hija. ħafna tfal. Step 1. Le, imma dik mhux ma fejn ta' wkoll. Il-drawbacks taħħa kienu li number 1 inti għandek again tit ammont ta' resource. So għandek 50 PCs allocated għal Fortnite biss. So the rest of the expo m'għandek xejn kważi. Spiċċaj b'numru 50 PCs inqas. Number 2, you are giving the spotlight to just one game. U niftakar Tekken per eżempju kienet kamra lija. So għandu raġun. So aħna edna, it's good, pero ismani, u diħan nerġaw punti ħolu għol fuqa, għet jiġu nista Counter-Strike, jedunna, mux aħna nkunu fuq stage, in-nista League of Legends, in-nista FIFA, in-nista Tekken. So għadna ismani, yes, Fortnite is good, but I think it's time for a bit of a change and we start pushing a bit more the competitive scene. Having said that, we are still looking at the option of doing a Fortnite competition. For a smaller scale. Yes, imma there is, għax rajna request taħħa hija kbira. Kemm ħafna hija. U jibqa' tonna. Yes, anka li sajtek li ġennewni. Questions Fortnite kelli, verament ukoll. Lej saqsuna ġifieri meta ħaġa nagħmlu Fortnite, meta nagħmlu Fortnite, ngħidu kollox. Kien hemm set mela, għax di tajjeb li niċċarawha wkoll. L-ewwel darba li ma konniex għamilna Fortnite, kienet insertat major update tal-logħba. On Playcon kienet ħatkun dawn. So għalunna isma' guys, għalunna aħna minn Epic stess, għalunna aħna ma nissuġġerux li tagħmlu Fortnite, għax on those days insertajna li kien ħireġ is-season il-ġdid. Season 4, jew Season 5. Taċċaktar il-ġdid. Literalment, allura din l-logħba kont ħatmur Friday. Kont annawnsajtu u mbagħad qedtu. Le, kienet jistennew biex jinnawsjaw nies qabel ninnawsjaw. Mela, we have the license from Epic. That is step 1. The event is licensed by Epic.
Step 2, aħna ma tajnijom id-dates, ovvjament ikunu jafu xej, għalluna nasma guys. No. Għalluna, it could work, għallina ma unbat ħajkollok issues fej ġejt tilab is-sibt u inti qed tuża dal-gun, mort l-għada u dak il-gun ġinevt. So inti. U player jaħseb differenti l-player, eżatt. So ħajġi jimbidlet il-mappa, balancing tal-weapons, balancing tal-areas, totally different. Ma kollux jafu l-players ukoll. Le, xej, aħna għastajna ngħidu l-ħadd, ġifieri. Konna nafu li ħajkun hemm il-chapters ta' Fortnite, u għastajna ngħidu l-ħadd. U anke inti, ġifieri, you have the risk of technical issues. Ġifieri da jekk is-server ma jitlax on time, għax forsi il-maintenance ħadet iktar ħin, x'nagħmlu ħanaqgħu blura. U s-soltu meta joġu meħpa ġdida kemm naqa' bugs fil-bitunet. U glitches, u minn ovvjament kun jafdu glitches ħajabbużaħħa ovvjament biex jirbaħ. Ekku. So dik kienet l-ewwel darba li ma millniex Fortnite u isu kien l-opportunità biex nirreferimentaw bil-lob l-oħra. Dik kienet pereżempju fejn għamilna Tekken u ġibna lil-ni, ta' kif ġibna players kbar, that was why we did that. The loss of Fortnite gave us the opportunity for something else. Għamilna l-cosplay l-ewwel darba għamilna cosplay. So that is something, it's good for people to know. Ġifieri mhux ġasta jkun għamel tournament ta' Fortnite. And the You opened new doors and new opportunities. Imma vera biex nagħtu nisna hope, hemm pjanijiet maybe. Yes. We felt there is a missing link ta' kif għal Fortnite. Għax hija baqgħet logħba popolari, speċjalment ma' Maltin, iħobbu ħafna. It's something simple, it's free, everyone can play, allura it's big, globally it's big. U kids kienu ġew il-barranin biex jilagħbu. U l-kids kontet naqbad ma' kids, ma vera, tanta dawn 12 years old, li their only experience, for example, mhux ħajt 12 ħajġi jagħmlek CS:GO, jew League, u ħajjilagħblek Fortnite. U anke jira fuq stage mill-fornituri tiegħu jaraw ħabu jiċċirjaw għalih. It's something nice. Yes. So, no promises hemm bil-pjanijiet. Maybe. Yes, we'd like to do it, pero again, kif qed ngħidu. Smaller scale. You need to invest in more resources. Pero yes, 100% we feel that we need to do something. Ħalli it's not the massive kif għamiltu. On a smaller scale it can work. Jew tagħmlu l-final on the table jew xi ħaġa hekk. Alright, dik issa la semmejni u affartik. Kien hemm nies li qed jgħidu li cosplay is taking over Playcon. Li anka Zillion stess mhux ħajjisti jgħidu li qalli għax qalli biex ngħid, you know, li iħoss li CS:GO warab mal-ewwel other games and just the cosplay is the cosplay. Hemm ħafna punti li nixtieq immiss fuq għadil ħaġa. Mela, ħanibdew biċċa. Kif qedtilkom from the beginning. Playcon is a video games expo. It's not esports. Cosplay falls under that category. Fis-sens. Technically it's not video games, imma ovvjament daw jilbsu l-karattri tal-video games, orajt għandek anime, manga, etc. Pero cosplay it is one of the biggest items in video games expos. Kull tournament dejjem ikun hemm cosplay. So dik hija step 1. Jiġifieri mhux għax cosplay is taking over u isna mhux qed nagħtu każ xejn iktar. Having said that, yes, I'm going to be very realistic. Cosplay attracts a lot of people. I know why you're doing it. It makes more sense. It's a brilliant show. They use the stage for the full potential għax għandek aħna meta narmaw stage għandek id-dwar, music, and they use because it's entertaining. And you get more people. Yes, more entertaining as well. Is-sala meta jkun hemm il-cosplay ma jkunx hemm fejn toqgħod. Ġifieri bin-nisma' Askar hemm fejn. Ġifieri bin-nisbet kollu. Counter-Strike, jew League of Legends, ma jkunx hemm dawk in-nies. It's sad to say, Jiena I'm a very competitive gamer, imma the reality is li Counter-Strike ma jlabux nies. Għadna vejja business here, so. Le, ħanajdek għalfej, fis-sens, aħna commercially directly from cosplay, we don't gain anything. Taf kif ġifiri, alright, hemm entry, pero fil-verita l-entry marret għal-price pool. Ġifiri, if anything, we invest in making it bigger. Pero for the experience, it's better. Taf kif l-istorra, li għandek xorta commercial value għax in-nies ħadu gost. Imma inti tittiġi, inti jemmek minn ħajġi Playcon irtiħu gost. Allura, inti buzz. Jien ħodha mit-tifla l-ewwel darba li ħadet sem cosplay kien il-Playcon.
Ekku. Għax kienet eċitata, kienet għabdet tikbi, għabba ma telat għabdet tikbi għax tibza, għax Jiet ta' nis qoddim. U kien ħafna kien hemm nisma' kullu il-cosplay. Ma tablita u ħassarax bażu għaffartek, dak il-stage kollu għaffartek. Iġbiri inti, anka għandek element ta' dedication, ġbiri mux ta' tamel cosplay, in-nies jett jamlu l-kostum tagħhom, ġbiri they're being rewarded for their hard work as well. So dik step one. Issa, when it comes to, for example, Counter-Strike, mela, let's face it, unfortunately, the game is not big in Malta. Ġbiri daw, intu on price pool. So, meta jkonna nis bħazzeljen, etc., which, I mean, they do a good job and we pay them for it because they deserve it. Ġviri aħna, per eżempju, one of our rules is jekk ħatejna, ħat itħallas. Fis-sens napprezzaw minn ġejduna ma jena mux għax il-flus u hekk, ma time is money at the end of the day. Ta' kif ġviri, kif qed taqbatek, mux qed ninduk il-flus biex insoddu l ħalqek jew xi ma because you deserve. Ta' kif namlu price pool, kanna price pool 1,500 euros, which is not a small amount for Malta. Umbat biex jaqqat 400 jekk. Sada 400 najdu 20 people. Ġviri daw, cosplay entries, kanna 25, which is more than esports Counter-Strike players. So, meta tibda tara daw l-affarijiet. The numbers are up. No, the numbers are up. And the community doesn't want to participate. It's clear. Għax da, it's a free event under 1,500 prize pool. And at the end of the day, if you really love Counter-Strike, you play it on a daily basis. Taf kif ġviri. ħafna nis jibżaw, taħx ditkellimna kemm darba ħafna nis jaħsbu għom ikunu tajbin, imma ma jkunux jidu jitlu f'tournaments għax jidu għedek ħajtħol mux ħafna. Imma that is The problem. The problem. That is one of the biggest problems. Ġviri, jien kif ngħid, jien nagħmel hobby soħra f'ħajt, ġviri nilab ir-rugby kon nitrejna kickboxing. Meta kienu jkun hemm competition jew meta nilab ir-rugby, I do it because I love it. Ma, eżatt. So, ġifieri ma noħodx ngħid għax kan nitlef żgur ma nagħmel xejn. If this is my passion. That's a bad mentality. It's a bad mentality, guys. U jekk nieħu spun żgħir, għadu kemm kellna l-eSports Awards. Kien hemm a very good spotlight on players who are doing a brilliant job globally. Ġifieri yes, take it to, like, put effort into it. And there are the opportunities. Ġifieri ma tistax suqgħod tgħid għax hemm daħ tajjeb mela mhux ħanilab. Eżatt, ma tistax. I'm quite surprised li speċi kellhom 4 teamiet meta it's a free turn. Diki? Jista' jkun Sama di hija problema pa maqal, jwarja xin nisom fajn. It's chicken and egg situation, so let's be clear ukoll. Aħna komunità żgħar, so maybe manka speċi biex taqqa-tim huwa diffiċli. Ikollok dak il-one player jieħduh evizjo. Proset. Kelli jistih bikini jabmija jimma marma dak. Fortnite għaliex ħadmet. Għax it's-solo. Issa m'hemm bżonn temijiet. Esatti. This is a bit of an issue in the local e-sport scene, ġifieri. Kif kontet ngħidilkom qabel, kulħadd kien jaf il-kulħadd kien klikka, eċetera. Illum il-ġurnata tidħol taqbad join game, ma nafx ma min qed tilab, lab il-logħba tiegħek u laqtek. Apparti minn hekk, it-tfal tal-lum ishom it-team games bħal Counter-Strike, they are not into it that much. They like solo. They prefer sa kważi Valorant u Overwatch u Marvel Rivals. Marvel Rivals dik jista' tkun popolari game this year. U jista' jkun dis-suġġerment li għadna kif għamilnija li għamlu tournament li basically tista' tapplika solo and then they randomly pick teams. Mux, esatti. Li that would be an interesting tiddaħħalek. CS kienu jagħmlu, kienu jaqbdu biex jaqbdu daw l-4 timijiet, għara naqġu ġieri, kienu jillistjaw individuals. Umbat, jagħmlu teams randomly, based on the skill, ġieri jekk inti gold u jiena gold jitfaw wieħed l-għu. The imbalance, ovvjament. Imma ġieri anka Counter-Strike hija logħba partikolari ħafna. Għax Counter-Strike fil-li kien hemm żmien kien ikollok 16 team. Ġifieri da meta konna nagħmlu l-parties aħna u Eden. Aħna jew Eden kienu jagħmlu l-party, ikunu nom 16 team, jew aħna 12-16 team, xarej wara l-party ieħor biex taqqa' 400 tagħmel hekk. It's a hot and cold thing. Yes, għax titl effort, il-logħba mhux easy. Le. You need a lot of effort. Jiena sifirt
nara international competition, I love Counter-Strike, ġifri watching it, I'm going to admit, ma ħobx laba għax trid a lot of effort to master it. So I don't even try that. Jina nkun onest, jien naħseb għal karattru tan-nies Maltin mhix tajba għax Maltin hobbu. Għalhekk mara fir-rivals qed mur tajjeb għal Malta fast pace, Kull Maltin għandhom ħafna distractions. Attention span-turi l-għom jaħna Dik one. Anka il-fatt li aħna it's an island. Ma fis-sajf ħatmur il-bahar, ħad intaqa' ma' sħabek. Ġifieri jekk tara t-timijiet tajbin ta' Counter-Strike, Nordics. Li ma jistax joħorġu minn-dar. Ġifieri, yes, that's the reality. Ġifieri, you have to, there are a lot of things. Ġifieri dik għalhekk hemm ħafna affarijiet xtara meta inti tgħid. But I'm a tournament. It's not that easy, guys. Yes, ġifieri anke kien hemm żmien li Eden Esports kienu jagħmlu tournaments online li sa again b'xej xi 1,500 prize pool u ma jaqdux 400. La. That's crazy. As an organizer, you would start saying, ma jena. Taf kif. The community needs to fuel you. Jena għalek naħseb ħana ġanajda, ħatnajda għabbajs tax nishtiq nidħol, actually nishtiq nira Playcon, nishtiq namil tal-Marvel Rivals li jamlu bil-random, għax diħat kos. Jien smajt kif mort inti. Xin jien għandi insider info. Guys, actually was good. No, it was good. Imma kienem naqab One game. Naqbel miak. Li fottew. Miskit, tab xabnulu l-Ashley. Benjaw l-karakter li nafni labbi. Rocket Raccoon. Imma daw it-team tagħhom kienu biex kienu actually sele kien hemm itjeb minn dak kien bronze. Benjaw lilu. Target il-vera. X'għalli sieħbi ma stajx temmina. Dak kien hemm Celestial. Le. Għax għalek tista' tgħid għamilna 3 lobiet u erbaħni u kon vera. U kemm kien hemm timijiet? Daħlu 1, 2, 3, 4, 5, 6 u kellhom waiting list for next tournament kien hemm balla nies li so it is. Imma bil-waħdiet persuni mhux ħadd pereżempju jekk ma jagħmlu hekk jien ma nistax nilab. Ekku. Ma nistax Inti bronze, bro. Le manka b'diffiċli biex taqqa' team biex taqqa' team. Issa tgħid li League of Legends m'hemmx timijiet. Pero again, League of Legends tanta u players jilabuha. Illi il-community turik xi trid. Fimt ġifieri kien hemm punt ieħor. Jgħidlek għax cosplay tafawa prime time u Counter-Strike ma tafawix. Imma again, viewership, people, things. Number one, dik number one. Issa, to be honest, dis-sena kellna naqadi lejs u bdejna fil-verità bdejna xi 11 nofs. Ġifieri 11 nofsinhar kien hemm Playcon kien hemm in-nies. Imma xorta fis-sala, mhux bħalma għandek lop oħra, pereżempju meta kellna Rocket League kienet wara l-cosplay, Iwa, wara xi 6 ta' filgħaxija. Is-sala mifquha. Għax even it's more relatable ukoll il-logħba aktar iżda biex tifhimha. Taf kif? Again, fast paced ukoll. Li kont ħanajt, pereżempju inti ma tistax tgħid għax Counter-Strike ma jitfawix prime time. Xu bas xħajġri? ħajġuk ta' League of Legends. Ejla għax ma tfajx lili? ħajġu ta' Tekken, ħajġu għax ma tfajx lili? Kot ħajġri, għax kot il-loba xjaw l-ewel. Dikki, kullħat t-tjaqqa tijaw. You need to try and see how you make it work. GTA tournaments when? GTA, kalma. Imma, daqs jissija popolari, għaw Malta miex daqsek popolari. Għaw, imma problem mux daqsek popolari, imma. Le. Like, naħseb, it's a community, isma, bil-kemmet jaqdu t-tim tal-Counter-Strike. GTA meta toħroġ is-6. Xi darba meta toħroġ is-6. Laqsarawni, Problem. Dis-sena. Le, next year got delayed again. Imma, it might get delayed, Ara, l-axar xi ġimajlu kien hemm xi interview ma' CEO, għallhom we're going For sure. timeline. L-aktar imħabba shareholders, għax shareholder kis kazzati. Ma nifrak xettiet, ma so di, għazlan, mill-komunità, it's their lacking as well. Yes. Intom guys su ta' muġa ħagġa u koll, mux just mill-organizers. Għax il-komunità jgħidu l għax mek memx event, sa' xiex ħan nilabu. Ma kifet najdek, this is your hobby ta' If you love it, you do it on a daily basis, whatever the situation is.
Le, jien nifim, għax per eżempju, ħana bat nerġa' jien kontili ma nilab naqqa video games, għax nkun editing, nkun da. Tabat loba, per eżempju, Marvel Rivals, diet namel kważi sacrifice, għalija, mux sacrifice, like, I'm making Yes, effort, li nilaba every day. Yes. U, għax it's fun, għax you like it. Anzi, meta kienem dit-tournament, meta l-Oxstock għal ħajqba tementor, għatlu mal-ewel, għatlu iwa, għatlu ħanitħol, għavolja mxiet, imma again, jista jkun ba bronze, nkun honest. Għax I don't play it as much. They play it 10 hours a day. And I play 1 hour a day. Ekku. Ma stax niġi Yes, il-level yes, taħħom. ekku. Anzi, for the kifata, I played very good. Kwaħt għal li inti taf telab rocket vera sew. Ma xin benjaw li rocket. Għax il-benjaw rocket ta' sex. Jisbina da minn ġewa, bro, il-benjaw lu. Sex, għal-ħar iskonna stream u jismaw late night. Iwa s-sib bida seba għal-rocket bida jida il-benjaw I can l-rocket. imagine. Ma tannek, ma sma, l-unika bronze player. Target U target jaw lilu. Literalment, ħat ma kienem bronze, tipu. Benjaw rocket lilu, literalment. Mux kienem Celestials ta' 500 players. U kontet n-waqqafo, kontet nilab Tajjeb, actually, imma just Għax 1 hour a day, you can only learn one character, ma sax nidallem il-characters kolla. So focus rate fuq one character, għax pers li nilab wahdi solo queue. Mandiċ team biex namel. Le, so, I suggest, insomma, naħseb you do it. You focus tara xem popolari palissa. Xi naħseb jekk Marvel Rivals kun popol, it would be an interesting game to. U plus, mux għax qed ngħid li again, mill-li smajtu mill-li nara, qed tiġi ħafna kbira. Bid-dinja it's. Pero again, you need to. Le, mux qed ngħidlek. You need to understand if it's casually big or if it's competitive big. Ġifieri, again, jekk ħaniġu biex nagħmel tournament jiena. ħajana għadu teams jek tamil di, I think you would find. Yes, ma how is that helping the community? You need teams that are already set and they're ready to play. That's how it's played the game. Dik hija Ma dik again Malta vera diffiċli biex jaqdu. Lura, li ġew qabdu. Imma again, qabdu erba teħbib, Jansen huwa isu leader, and they're organizing online tournaments on a weekly basis, reġa' hemm komunità. Issa daw jekk jibqgħu għaddejjin ħad iġu jom Playcon u għajdu l-ostra da one of our biggest events of the year. Imma anki inti you have a history, you can build a bit of storyline, rivalry, you have from a commercial point of view, issa nitkellem hekk. That's what attracts the audience. Aħna qabel, meta konna mmorru fuq sponsor, kuna jgħidunna aħna xħan sponsori għawkom erba' tfal wara l-kompjuter jilagħbu. Taf kif? Imma mbagħad meta tibda tarihom x'qed isir barra, what's the level of what professional level jistgħu jintlaħqu, that's totally different thing. You need that storyline. Jien naħseb hawn Malta għaw nuqqas ta' e-sports team li kontatta ma' Zelion, per esempio kull memel Vizio u Velet li huma l-main, l-oħrajn huma ħbib, per esempio team Pastizzi li speċi jaqbdu jagħmlu, ma they're not really Fil-fatt kien hemm Dwayne, fekir qisu kien hemm naqatimijiet kif taqgħid kien hemm Vit, Dwayne għandu tiegħu. Actually, ġew officially recognized as well. Imma għandna teams, imma ġust ovvjament għadna maħniex like il-level kbar għax il-players tagħna għadhom mhux l-aħjar, huma tajbin, qed jiġu tajbin fil-casuals, imma ovvjament issa biex jikkompetu ma' nies oħrajn. U anke sim racing jekk mhux players ġu iktar structured. Ma issa naqbad ngħid il-Lockstock, ngħidlu għafas fuq il-Marvel Rivals għajdle ibda b'ni teams biex ikun hemm. Mistom jagħmlu teams li Min issa forsi sa 6 months oħra tajt erba' teams. Noqqaf minn nies. Se domanda, x'fan li naħseb eżempju, Marku xoqgħod kut kind of nieħu gost li semma is-sim racing, għax jien eżempju nipfolowja a very specific sim racing audience, eżempju, għax ninduna kull year Playcon nidħol f'kull event, ġifieri, għalkemm ma neġix ġifieri fit-top 10 u nintażu hekk xorta nidħol għalihom, għax naf li hemm kbira. Eżempju, naf li bħalissa mill-e-sports eżempju tal-Formula 1. Sewa. Għaddejjin. Ekku. Għad eżempju ta' jidżu isma.
dik kieku hija xi ħaġa interessanti għax ovvjament forsi mhumiex teams kbar, imma dawk 2-player teams li tista' taqqadhom u tajt tajjeb mela għandek 10 teams, 20 players li. Ma għedin nisibhom naħseb dik il-problema. Imma naħseb hija effef għax il-komunità naħseb Jekk 2 players tal-Formula vera, 1 naħseb. f'Malta hija ħafna ikbar minn n-nies jaħsbu. Għax kon hemm smaller streamers, hemm naf li hemm Discord server dedikat speċifikament għalija li jagħmlu tournaments bejniethom u jaqdu żewġ xi Mela, ara, da punti ħor tajjeb ħafna li kemm semmejt. Il-maġġoranza tal-lob, sowa, ideally for us as Playcon, we partner with someone. Sowa, mela Malta u kompaniji oħra u komunitajiet oħra. Per eżempju, sim racing għandek Pro Racing u Velocity. Di ideally, aħna, kif forsi di xi ħaġa li tajjeb insemmu niċċarawna ukoll, one of our biggest sponsors is Gaming Malta. Sowa, one of the deliverables we have with Gaming Malta is to include the local ecosystem. So, ġifiri, hemm budgets apposta allokati biex, number one, il-local esports companies, they have an expo stand back, which is covered fully by Gaming Malta, ġifiri, through our contract. Umbat, għanna budget ukoll apposta għall-esports competitions. Okay. So, għalina, ovvjament, aħna we have the whole Playcon to organize. Meta nispiċċaw n-organizzaw ċertu tournament saħna, sa ċertu punt, it's a headache. Għax ovvjament aħna għanna intelep tifel. U dak il-PC mux għet jaħdem. U dak l-sponsor ġralu hekk. So, allura, ideally, għalek ikolli jiġu nisbħalżel jom fuqna u jgħidu n-nasmani. ħanamlu turnament taf kif ġifieri ngħidu l-hom yes bil-qalb kollha għajdunna x'għandkom bżonn and we'll help out. Ġifieri xi ħadd bħal sim racing jieni preferi jkolli il-Velocity u l-Pro Racing jorganizzaw it-turnament huma taf kif. Apparti minn hekk, we also consider potentially putting sim racing on the main stage. The drawback is that the race is quite long. Taf kif ġifieri ħadd għamel race ta' 3 sigħat. 3 sigħat twila race. Le, l-ewwel darba li niftakart ħalf tournament tal-Playcon sim racing kien għadu l-MFCC fejn issa qed isir il-show ta' Master Chef. Kien iżgħar jisu kienu like xi 30 minute per race. Twal, in-nies attention span bro, l-lum il-ġota mhux ħajaraw. It's funny għax eżempju nikkumpara mal-xismu ta' CSGO tattira aktar nies. Jien meta nimlija jkun hemm naħseb over xi 400 people signing up, ġifieri u biex jitlu għal-final, ġifieri. Però eżempju waħda mill-concerns tagħna biex tagħmilha dik loġistikament. Tella il-boots. U inti fil-li jużawhom fuq l-istent tagħhom. U fil-li pereżempju overnight it-tarma 10 rigs on the stage. Diki. Ġifieri, again, mhux stage ħanet magħhom fuq l-istage u daqshekk. Imma naħseb I think kif edha għandhom area sabiħa tagħhom għax huma kellhom dik il-whole. It's really cool, you know. L-iktar forsi again, logistic, najt forse tamel xi bigger screen ħedejhom. Something illi potentially could be done is another stage, mini stage għal ċertu competitions ukoll. Ma da qed insemmiha xi jaf jiġik xi ħadd jgħidlek għax ma titfax is-sim racing fuq il-main stage. Inti per eżempju kif tgħid, inti miftuħ li if people have a community u jista' jgħidulek hekk. Yes, they can ask. L-iktar lista jista' jgħidulek le. Tipo ta' kif taqbad flash news jew ta' insight. Darba Playcon ħanbidlu naqra proċess tal-competitions li jsiru on the main stage. Ġifieri we will be opening a process fej in-nies, l-organizations jew whatever ikun min ikun jekk pereżempju intom tidu tagħmlu tournament ħajkun hemm proċess fejn tgħidu nasma' this is what we can deliver, this is what we require as support, and then we need to analyze what makes sense and what not. Taf kif ġifieri ħalli kulħadd ikollu opportunità
jekk irid jorganizza they can do it. Jena se fuq il-main stage li tista' tagħmlu. Xej, I'm just thinking again kif taħseb inti tibda brainstorm. Forsi pereżempju tagħmel il-finals biss on the main stage. So you can do finals biss nagħmlu. Aha, so naf li kemm il-finals, pereżempju the other jekk pereżempju Playcon irridu jagħmlu tournament over Playcon, forsi jkollhom hemm xi allocated area oħra fejn jista'. Affarijiet hekk ġifieri. Tekken beda from Saturday. U mbagħad il-final kienet Friday. Kenna FIFA bdiet from Saturday u mbagħad il-final kienet Sunday. League of Legends, again, tibda online u mbagħad imorru Saturday on ESL boot kienu naħseb tis-sena jew ta' qabel. U mbagħad il-finals on the stage. Ġifieri, yes, it is. So tajjeb. U hemm tournaments laqqas biex ikunu on stage. Diki. Tal-FIFA u Smash Bros, Pokemon, ta' kif ġifieri daw. Ekun hemm iktar tournaments waqt Playcon, illi forsi dak in-nies ma jkunu qed jirrealizzaw. Għax pereżempju inti l-ewwel għat li there is not enough play in Playcon. Ma dajek pereżempju jiġu ta' Nintendo Gamers Malta. Għandhom tournament. Smash Bros tagħhom ma jkunux on the main stage, għax nafhom personalment. L-istent tagħhom hija ibbukjata tournament. Allura għalhekk forsi n-nies ma jistgħux jilagħbu, probabbli ma jirrealizzawx li hemm tournament għaddej. Imma huma jagħmlu kellhom two areas huma Yes. huma jippruvaw għax ovvja huma mhux ħajjgħidu alla ħares ma kellhomx nies li jilagħbu. So kellhom areas speċifikament tiftakar inti qatt qod Tetris. Jekk kellhom area fejn jilagħbu n-nies, imma most tkun allocated għat-tournament. Ekku, imma kif qed ngħidu ġifieri jekk għandek Mario Kart ħafna lu. Ikollok nejja n-nies. Wait ta' tournament. Anka sim racing. Il-wait time, għax m'għandhomx biżżejjed equipment. X'għandu huma equipment għax huma jġibhom l-equipment, so ma jkollhomx biżżejjed ovvjament. Jekk tgħinu guys. Pala GMR u offertek, intkom miftuħin li jgħinukom jew to start organizing other tournaments, per esempio, għansaqsi għal-jista' jkun, għax jiena kif tafu inħobbna b'Hearthstone ħafna. Sawa. Fl-antik kien ikun hemm tournaments. Yes. Ma domx isiru tournaments. Ekku. U I'm annoyed. And players bro. Ilabuha, imma I don't know if they're ready to play it competitive. Dik il-ħadd. Imma jien ikkazza x'in dejjem nitla legend. U m'għandix challenge u biex nitla tournament, mhux m'għandix challenge, you know, kemm nilab Jasbu jtaw fuq ta' ma problem. Le. I hit legendary every month. So imma mbagħad speċi I'm just playing against sabiħ ħatmur tournament. Il-verità ma nafx hekk rajtux fil-fatt annawsejna li qed nagħmlu fuq l-party. Infatti konna taqsu fuq. Ħaġa differenti. Differenti skont minn Playcons. Minn Playcons dik li tinsaqs. L-għana l-antika. Back to your root. One whole 200 people. The games. Yes. We are looking into still doing a bit different. Ta' kappellan? Le. Take it back to your root. We're gonna go back. Naraw ġifiri to still introduce things like sim racing, etc. Ovvjament u ġurnatu ma' parti tal-komunità. Ma' per esempio Hearthstone, qabel kienet voga, meta kien hemm parties. Jiena fuq PC tilagħba jew kif tilagħba? You can play it anyway. Jiġu anke bil-mobile. Eżatti. Bil-mobile. You can. So it just needs players. Just needs players. Yes. Ġifiri. U organizer, per esempio, biex għati il-fixtures, il-bannings u għaffartek. Aħna jek tiswal fuq il-website tagħna, ġifiri, hemm il-history ta' kuna organizzaw il-tournament. So kontu għamlu. Yes, fil-parties. Kert, taw. Kien jilagħba. Darba n-nexxi li nilħaq proper Hearthstone tournament biex kun taf. U ġejt it-tielet. Yes. So out of 20 players, so anka fl-antik kun tajjeb. Aħna dik li għagħar. Xallas xpaġi t-lewel naħħam 20 u l-għambistu. Dak iż-żmien kien hemm Neville, il-Patrion, kien streamer. Il-Brimba u daw kienu tajbin. Mela. Ġifieri aħna l-istess, semmejtlek il-Kert li huwa l-istess mid-diretturi. Kien jilab il-logħba kon organizzaw allura isu nifhmu x'qed jiġri taf kif ġifieri. Il-players tkomplu ġifieri. Ma forsi pereżempju ngħidu li hemm ċans li dal-len ikun hemm tournament. Forsi nsibu you need 10 players għal tournament. Yes. Ġifieri imma jrid ikun hemm il-komunità tgħidilna. Aħna ma nafux x'hemm barra. Issa noqgħod ma' post. Għax jien għadhom. Nġibhom post. Biex nilħqu ma' kollox. Ġifieri dik il-verità at the end of the day. I would love to do it. Vera nagħti sforz. Għax jiena. Dedikata vera fuq dik. Ilu jisemmija from day one. Dak iridu jagħmlu bħalix if they love it. Isma' kier jiena
U xaktar xista morem u naqannek. Dik let night, I wouldn't mind. It's actually ħagġa li tilab kontrast differenti minn il-drab id-dar. It's fun, man. Dik il-ħagġa, you look person in the eye. Daw, jien naf. The social thing is nice. Fil-futbol, ma jilabx memorji trenja u jgħidu l-koċ tal-abnix għax nibżax nitlef. Ovvio. Jien per esempio Pokémon Unite nixtieq tkun popolari u Malta ma mi sadly game. Saying about that. Not bad. Waħda mill-questions li kellna minn nies, naħseb x'aktar xi jafet li, għax bil-fors. Is someday, is there going to be a Pokemon United tournament? Minu da persuna, bro, ħana bablu inni niprofa fit-tex nisa. Kull season nekitja master, għatma nsib xaħatma minna, wahde bro nispeċjali laba, I'm telling you, biex nsib tima u Malta. Issa nibatlek il-link bro, mulla l-persona lab mija, bro. Ġinku katru, lab literalment, man daħatma minna lab, man daħatma minna bil-loba, bro. Mela, u sa' sunara la bat fuq. Pokemon you need 5, you need a lot of players. It's like League of Legends still but so you need 5, you need teams of 5. So it's hard to get players on Malta. There is a similar issue in all the games. So guys, it's your fault, guys. I'm blaming ilkom ġifiri. Ma għanna bżonna għad dedication. Le, u il-len, meta ħatkun speċi, jew għadkom We are still looking at it, ġifiri, could be Easter holidays, jew inkella morru għas-sajf. Kif għat fil-post, ġifiri, bħalissa għedin fil-proċess li nsibu sponsors, diġa minn ġifiri he is on board, they're on board, insomma, pero ovvjament il-costs l-lum il-ġurnata ma differenti minn ġifiri bħala rental costs. Dawl. Kulħattax wara COVID, wara gwerra u daw l-affarijiet. Għandek, again, aħna l-lum il-ġurnata bħala kumpanija, mux ngħidlek qabel ma konniex nagħtu kasom, ma we need to be very, very careful on certain legal implications, it's a company nowadays, mux huwa qabel xi darba konna huwa jammorru Għabba bis-sens kif taqbata ġiri tara plaka kaddej intejt. Mux kaserti tosni. Tixrob l-energy drink u jaqqa. Dak xejġa kif jastor bieħda. Le, għadkom raġun. U kif ħatkun, like, once you sort of like get it settled, tipprovaw tieħdu forsi interess għal xi games li x'ħajkun hemm jew bħalissa, pereżempju, bħalissa one of the biggest community driving this. Le, hija actually Call of Duty 2. Call of Duty 2? Yes. Da bażikament. Idu jagħmlu old school retro thing. Yes. All right. That's the main fueling factor. Ġifieri daw kien hemm post li għamel iż-żeljen fuq ta' Counter-Strike illi beda jisaqsin għan-nies jekk jitħajru xikun ewlen eċċetera. Għax jitkellem ma' Andrea ngħidlek il-verità. Kien hemm xi ħadd abada random ta' faħħa ġo grupp li kien jintuża qabel. U f'daqqa waħda qam ħajb ġifieri. Kont kien popolari Malta kont. Kien popolari. Ara, biex titla' event u jkun hemm 24 to 30 teams, dat ngħidu around 150 people on one game. On one game, ġifiri l-competition kienet. Ma naħseb jkun hawn biżejjed teams u hekk naħseb? Kemm ma naħseb 8 teams. Taqadhom. 12 teams taqadhom. Issa ovvjament aħna we are looking into adding League of Legends, Counter-Strike, why not? Rocket League, why not? Ġifiri, we are open. Dik is-sabiħ tal-Party għax l-Party tamela min jiġi, jekk ma tiġix ma tagħmilx it-tournament. Very simple. Għalhekk qed nipprova sal-ħartu. Min jiġi ma jilabx. Jiġu bil-PC għal-buzz tal-Party, għax inti ovvjament għandek Friday, Saturday, Sunday. Fimtem min jorqotem, min jerġgħu jmur lura, ma it's a community event at the end of the day. Tkun vera sabiħa. All right, interessanti. Palissa Qed jaħdem kif ħanġu.
What's you like locked in Hearthstone. Dwayne Pokemon. Jena il-problema Pokemon naf fit-ċert li mawx biżżejjed players. So għal xi ħana prova u n-nejda di, like jekkaw xi ħadd, please, bat li messaġġ ħana bat li tura mal-ewwel. Sponsor jaħt. Yeah, mux to għasin it-sponsors, just reach out to me. Sponsor jahu. Sponsor dak jien, brother, elektri. Mela, ħan saqsu waħda mela daw il-questions li għalluna community. Għax tu bes għaw bieċa ħakkajt, kelli zol questions kif tiftakar fil-Playcon kien hemm dik l-area fej tħannajna u tiftakar kodba kien naqisa abbandonata dik l-area. Dik l-area, dik s-sasbem naqa. Out of nowhere. Yes. Mħafna fajn, u bat nħof l-area abbandonata. Yes. Mux abbandonata. U mux abbandonata. Dik kienet xi ħaġa li esperiment. Tal-kodba għandu. Yes, esperiment. Dik kienet artisan area. U kien hemm il-kodba wkoll. Pandora, żgur. Pandora, hija dik. Mark, staġejt fija, Mark kellu ħanut tal-computers. U kien jisponsorja t-tim li kellu. Mark li għalek għalli bik. Zgur, mela, daka skner ċajna bdejna nitkellmu għosan Playcon, ektibu, reminiscing old times, mela. Dak, again, yes, it was totally unplanned, literalment xi ġematejt li ta' qabel, qed nismana dil-erja, x'ħan għamlu bija. Laqas faq taħli. Tellajna post for artisans. Fil-verità kien kellimna Mark għall-exhibitor spot u għadna asma, nagħmlu dil-erja tkun naqa differenti wkoll. U kien an experiment for the first time. Per esempio daw li ġew għalunna forsi xtaqna nkunu aħjar fuq il-main floor. Ma sfat. Darba għel. Ma ma kienu jirdu n-nies jgħidu da xandu xaqsam mal-gaming ukoll. So, nifhem għalfejn. Iva u le, ta' Kienu jgħidu ta' nistaħseb ukoll għax għalfi daw tina għawek, daw m'għandhomx xaqsmu ħajdu. imma ħafna mill-items tagħhom kienu gaming related. Dik ukoll. There's always people complaining about. Yes. U ngħidu kollox, ġifieri Playcon issa don't get me wrong, ta' ma rix nidħol, ma nistgħu nidħol fil-qada ħaddieħor, imma one of the very similar audiences huma Comic Con, ġifieri huma l-istess nies. So, kif taqbad tgħid, meta inti għandek artist which is an artist, it's either comics and video games, it's concept art. Sa kif jekk inti għandek il-Nicholas li jagħmel 3D printing. Ħafna affarijiet tal-game, l-istess udjenza, ġifieri naħseb dis-sena, to be honest, naħseb ikun allocated to the main floor, ġifieri. Again, kien an experiment. Mhux good experiment, biex nitfaqsi kien Yes, ma dejjem tipprova tara x'tagħmel differenti. U dak il-fattinti għara straġa differenti. L-ancient ħadd tilla kemm differenti, imma ħassejt li kienet. Kienu naqmaqtu għejn. Kienu naqmaqtu għejn, ekket, qed mitkienu naqmaqtu l-espess. Kienu sajnijum. So, ġifieri, anka tipu ta' il-pricing li ċarġajnijum ħa biex nkun very different. It's very different. Pastor art, it's not like. Yes. Mark, per esempio il-Pandora rajt kellu ħanut u jibbiħ Mark meċi soħ il-kodba. For him it was the first time he was happy. Again, it's more experiment. Mela, il-kwestjoni. Il-content creator flow. Għand, iwa, għandek Waħda minn questions li għallinna, do you believe that the streamer stage would be as successful as it was? U konti warja li ħati flopja dil-ħagġa li allocate to isu a whole area għal tajkaj u l-oħrajn biex jamlu game shows u offertek. Interessanti. Mela, aħna sa snin ta' qabel. Konti namlu streaming boots? Konna namlu streaming boots. Li ġili tħalta ħavu kol. Għax dik kienet l-ideja tagħna illi l-streamers iridu. Ma marri l-di marri taħja ħafna. Daw ġew l-arku tajkaj u kiko. U għallu l-isma kien. Again, għana di l-idea, aħna tkellimna ma' l-komunità tal-streamers li qed tagħmlu intom mhux dawk li jridu l-streamers u nixtiequ nagħmlu XYZ. Basically kienu game shows, etc. Għattilhom waqajthom is-sema. Għattilhom għax aħna konninna qed naraw jekk nagħmlu to do something better, related activities. Għallu li aħna lesti li nieħdu ħsieba
Against Steffi, kif għattilkom l-axħar l-ewwel fis-sens yes, which is why your time is money, ġifiri, and that was very understandable. Ok, għax il-Gecko approach jani dis-sena, għalli biex tiħsib xie game shows, biex nkun naf li mux jgħidli għamalom xej il-Gecko, biex nkun naf, thank you Gecko, biex nkun. Mind you, il-funding minn għanna, ġifiri. Ma xorta, ma il-Gecko jgħidli, il-Gecko jgħidli volunteer un-bat, il-Gecko għaddejjem un-bat jgħid volunteer. Le. Tellem il-ċajt, ġifiri. To be honest, anka il-host, ġifiri, kienu paid uħol. Le, ġitenġi u Gordon u għaffartek. So, aħna at the end of the day, dif kull ħagġa li namlu. We have a budget. If we see that it makes sense, we invest in it fil-verità. Martajja bħafna. I was, tipo ta' we had a hunch that it's something that we'll do well. Again, streaming community kibret. So, diġa għandek l-ewwel ħaġa. Streaming bis anke għamlu content creator. Mela, ġifieri, imma diġa għandek l-ewwel step li dejjem insemmu. Hemm bażi. Fehmti, ġifieri, diġa hemm komunità, so inti għandek orrajt, tgħid orrajt, mela jekk tagħmilha di diġa taf li għandek 20 ruħ illi meta għandek content creators għandek entertainers ukoll. Kien hemm affarijiet li jessek kien per eżempju l-pożizzjoni tal-kamera, so xbdew jaddunni biss ġijiet bħala barriers, something that Ma tkunx ta' bima think about it. Questions mux. Questions brother, l-azzez ma konux it-tajbin, ovvjament. Ma dak torta arku. Arku kjek wata waħħal. Ġalikom, bro. Ma again, ġifiri, għalunna, forsi kienem għalunna xdimna ma' arku, u terperu tajka, u gecko, ma. Għettek taħħajja, komek lik naħdem, ma dak il-loftja peċil met. Again, fil-sens ħattijħor, xħall inizjattiva, għati gerger u ma meġi. Playcon ma għamlu xej, ejja bl-ideja, nitkellmu. Unamluwa. Xu sesta najt iktar, taf kif? So that's something that we'll definitely do again. Do again, okay, sewna speċi. Yes. Oħra, which I don't know how it can be improved. Are you working to improve the cosplay competition? Li jien ma naħsibx li għandha bżonn timprove għax jiena inkun onest. Jiena fej il-cosplay competitions tal-oħrajn kollha murhom. Nibqa' ngħid il-Comic-Con huwa low G, so there's a special thing about it. Imma compared li għatlu stess, meta kien Fabio, jien ma nistix, I speak my mind. The Playcon cosplay competition is the most amazing one. Ma tantx nara how you can improve. Dej forsi imma ma nistax nara. Kien hemm it's dejjem ikun hemm improve, però again ma nafxiex. What? Dik il-ħaġa. Ċux ħanibdilek minn ċuċata. Kien hemm min għax għalinna ma kienx hemm dressing rooms. Ma dik barra minn Malta laqas ikun hemm dressing rooms. Fil-verità kien hemm. Imma ġas ma saqsewx. All right, okay. Imma wara l-event, għallu ma kienx hemm dressing rooms. Jesra, għax ma ġejġ saqsi dak il-ħin. Kien hemm. Kien hemm dressing rooms, imma ħadd ma saqsa. All right, assi. Untużaw. Ma tużawx. So ħadd ma kien jaf, imma intom fil-verità. Fl-event li ħajkun hemm. Iwa. Ħadd ma ħadd Yes, learn to read, people. Is-sena ta' qabel biss konna diġà provdejna. So, ovvijament, mux ħammorru, mux ħanneħu xaħġa. Li ġakien hemm. Imma n-nis ġast ma saqsewx. Kien hemm puntiħor illi bejni fimhom u bej jrid nispjega. Għax kien hemm naqa' delay. Imma again. Jekk hemm torna. Qabilha kien hemm contest. Ma sax waqqafhom fin-nofs. Eżatt, jekk id-delay huma. It is what it is. Jiġifieri, forsi jkun hemm naqa' anzjuż għax irid titla' fuq l-istage u iktar ma tawwal l-ħin iktar għar, imma that's life. That's our football. It's more extra time. Dikka naħseb jena żewġ. The main improvements list forsi. Kien hemm xi naqa' punti oħra pereżempju forsi xi mix-up ta' xi song minnhom. Imma overall. Yes. Overall jien rajta wieħed vera sabiħ. U da at the end of the day, we do a stage not just for the cosplay. Per eżempju, correct me if I'm wrong, ma naħseb Comic-Con il-main use tiegħu huwa cosplay. Aħna għandna tournament għandna 7,000 ħaġa għaddejja, ġifieri
Ovvjament. Le jużawa xi kultant tal-other speeches Aħna biss qabel l-event ikuna jumej konferenza li jintuża dak l-stage ukoll. So obvious sort of ħajderna iktar kbir. Ovvjament l-stage għandu użu. Mux għad tagħmel stage għal-konferenza. So that is one of the advantage that we have. Li hemm biex nimprovjaw potentially forsi more international opportunities, imma that is something to discuss. U kien hemm xi ħadd qalli li pers li Playcon, which I don't think you can do. Imma ħanajdilek xorta x'la sewa. Jista' pereżempju naf kif ħanajda x'kien ignoranta, ma la saqsewni ħanajda. Mela. Qalu pereżempju pers li Playcon is game, video gaming. Tista' pereżempju tagħmluhom rule li jistgħu jikkosplayaw only as video play game characters, għax pereżempju qalu li minn daw 25 5 kienu ta' video game, the other 20 kienu movies and TV shows u affartek. Interessanti pala mistoqsija, mhux stupida, nifhimhom kama xej. I think they have to have a personal treat. That is cosplay is creatively. It's creative. Biss kien hemm il-Looper, he did an original character. Issa dak sama xejn speċifiku. And what are you going to tell him that you can't be? Like no. Le, jiena ma naqbix. Looper is a streamer. Jien ma naqbix. Le, of cosplay is to be whatever you want. free. Eżatt, ġifieri. Dik kienet waħda dik. U għalulna ħadġibu iktar big video game companies pala you know. We'll try. We'll try. It's not easy. Sissa naħseb li kbar isem li għandhom ġewwa Ubisoft. Ubisoft dis-sena vera unfortunately ma ħadimx il-pjan li kellna għax kellu jkun an exclusive preview of Assassin's Creed. Yes. Ġifieri Playcon literalment kienu ħajbatunna PlayStation test consoles u tkun tista' tara Assassin's Creed qabel tkun fil-market. Kien ħajkolkom queues. Which it was going to be something really good. Allah. Imma fortunately Delay. Ġifieri GTA 6 maybe see. Assista tkun qabel suppose. Le. Mhux Le, wara Playcon qabel GTA 6. Ma xej. I am trying. Might as well. It's not easy. Le, no. But yes. So you try and get So dik kienet actually boot uffiċjaliti. Għax jien, like, il-verità kont nifilm, ma ngħid, u kont ngħid, imma Outlaws, like, għax ixaw Star Wars Outlaws. That was an official Ubisoft stand. Lej, kun għadu stands, Daw kollox official ta' bro, xtaħna momenti għab. Le, dik hija ħaġa importanti, License, bro, dan, imma of course, mbagħad they like ġifieri Ubisoft, ġifieri they help us with ġifieri they help us with the artworks, they help us with the licenses of the games, ġifieri. Mela, consoles, anka ġili għaw, per eżempju, again, għax ġid delayed, imma kellna literalment kellna Q&A session, ġifieri kellna għaw postajna on our socials, in-nies saqsew li rridu fuq Assassin's Creed, kien hemm ħafna punti vera interessanti. Daw kienu ħajamlu recording ma' devs ta' Ubisoft. Yes. To play out hemmek live. Ekku, le, ġifieri, we have a very good relationship with them. Ġifieri. U ħagġoħra dan saqsuk tal-akkar, għalli għalbi rounded up u batter tinsaqsik għal-pjan biex ta' tinaqa. Għalli sta' jkun, hemm xi ċansi li namlu stand ta' Malta Pop il-mek. Content creators. Għallik ma content creators, Malta Pop. Ma Malta Pop, s-sakament aħna. Nishtiq, għalek, għalfa on the spot ek mal-lewa. Għandi l-answer, kontatlek biex tibat li email ma battilix. Ma battilek. Jinnafġa, xin għandu backend konna. So, dak il-weekend konna snejn konna busy. Imma ġejna, Malta Pop ġi. Sani batulek. Yes. ħatkun klip tajba di. Nimmaġina f'moħħi di. On the backend jinnafġa. Kon ġejt, kon ġejt ħabbat tifla biss u dasek jina u Marcus għagħuta ma kienx locked in Marcus, għax kien ma pals. Yes. Ma, yes. Istani batlek li email sewa. Next year, Malta
pop ex-Playcon. Le, ħallik minnej, għax I think li qed nagħmlu aħna qed nippruvaw nagħmlu komunità tal-geeks. U anke pereżempju ġejna l-eSports Awards u ġieli morru hemm. We are trying to be more into anke pop culture qed nippruvaw bil-ftit equipment li għandna qed nippruvaw nagħmlu mill-aħjar li għandna. U biss ankom li I'm a big drawer ukoll. U da issa mar Big Brother, so Dunu koħat li għamil tajja biex il-għalla l-profile tijaw. Ħallin għala wara ġima. Jinsib li ħajmur tajja, minn għatta d-losti ħajġibinna, fama tajja. Wara ġima nqala, men. Ċaz daħlu xaħat. Mux tal-lin għala, tal-li ma jafx juża toothpaste. Alex viral. Alex viral. Jena kol dijem, badi u l-toothbrush għazdajt, mux ma għafna toothpaste, għafna electronic, ok, ħajti. Nċedwilek. Mela, għabba ma nalqu speċi, għajt n-nis speċi l-events gwil, t-promote have anything sew dek. Għaffajt pjanat, il-futuri u xiex tuqta. L-an li għattinna u other things like that. Yes, mela, bħalissa, ovvjament, Playcon diġa bdejna bil-pjanijiet tagħna għal-Ottubru, ħatajġa ssir għal-Ottubru, iktar dettali in the upcoming weeks/months. Dil-ġimma ħanibdow il-6 ta' ġun tal-Malta Premier League, fej għanna il-clubs Maltin tal-Premier ħajkunu jiġu represented minn NAAFC player u jkompetu on a weekly basis on TVM, ġifiri every Friday at 9 p.m. on TVM. Għanna competition u koll il-finals tal-Malta Cyber Series fej ħajkonna 6 teams, international teams li ġejjin Malta fuq Rainbow Six. Emmek u koll in the upcoming days ħankun għat intellaw xie social media competitions for tickets. Għax għanna u koll an audience, a live audience availability għalih u koll. U kif semmejna u koll għanna l-party li jgħat in the pipeline u koll għat narawna xie sta jisiru ma jistax jisir. U fej jista jifollow da kollox fuq GMR? Mela, għanna numru ta' social media, ġviri il-kumpanija, il-social tal-kumpanija huma GMR, pero mbagħad ovvjament għandek Playcon, għandek Malta Premier League, għandek Malta Cyber Series, those are like the three main brands. Alright, cool. Thank you ħafna. Minna ħatana ħan grazzja waħda l-sponsors ta' Malaj li huma Miniature Corner Studio għal anything 3D printing related. Il-Patrick Prince għal printing fuq mugs, t-shirts u għafertek. Il-D-Case Factory għal mobile phone cases. Laħħarawiet, guys. Mobile phone case. Wasal, mid-dar. U il-Planet Console li waħanu ta' Birkirkar li kollu l-affarijiet kollox tal-geeks u għafertek. U il-Solo Cafe tal-kafe li ġan nizdiltu bat fajt ilma, fissaġini ilma tuma cafe, which is nice. Anyway, so dak tista' ssibuħna x-xar. U tinsewx jekk tixtiequ tgħinuna għandna Patrion €2 fix-xahar u qed nagħmlu events għal issa ħajkonna cinema event fejn ħamur naraw konosuba and ħakana future event ġumana tagħtuna qabad magħna tkellmuna tiduna idejat tagħkom għal molto pop iktar and you can interact with us. Minna ħatana grazzi ħafna Kersten, thank you tal-li xarajna ħafna affarijiet tal-Playcon. Spera ma ġenninnik u kienet interessanti li tallimna ħafna affarijiet. Le, tajb, I'm more than happy to answer questions at the end of the day. Alek. Thank you ħafna. Għanna regala. Għajta jensa kollox. Il-co-host tiegħi. Għanna regala li minn għanna għalik. Nice. Dak keychain 90% you're just għamlu necklace Thank you. Kannu sun il-ħolqa bis. Anyway, guys, narakom next time. Thank you, guys. Ciao, ciao.